Dobrodošli v novi mladinski oddaji. Mesec je naokoli, prav tako pa tukaj z nami tudi nova oddaja. Med počitnicami so Bogdan, Niko in Marcel ustvarili filme. En video, 3 otroci, prihodnost in preteklost. Pa pojmo pogledat. In končno bodo spet ženske lahko prišle na svoj račun. Končno, Petra, ja. Strel proti praznim vratom in gol! Очимович 2-1! Gol sredine igrišča! Я вошел, ты не стопу. Ne, predstavljam, je drug kanal, ta dolgocajten. Ja, prav imaš, dej kak drug film. Čakaj. Saj jaz imam stare posnetke. No, bolj pa dej. O, 300 medvedov, kaj me boli to? O, 300 banan. 300 stolov. Kdaj bi to bilo? Jo ne vem, jaz se ne spomnim. A se ne spomnite? Ej, stari, mi dva gremo domov. Nasvidenje, bok. Kdaj se je pa to zgodilo? Ne vem. O, glej, ta žoga. Malo razmislite o stvareh, preden jih vršite stran. Lahko jih uporabite na zelo različne načine. It can be skin for drums. Sounds good, huh? My expectation is to be able to give a kind of second chance for this material, to make them some instrument and make them back alive. We're trying to make something more exotic, and we need something raw so we can really work on it and use our brain in a creative way. This. Yeah. I even don't know how the notes goes in the xylophone. It's like do, re, mi, fa, sol. Yeah. This workshop is giving me an opportunity to connect to music in a way that doesn't require formal training. If you want to have some musical instruments, you don't need to have like big money for best instruments. If you want to play, like you can create your own instrument and you can start at that point. It's a cool idea if we manage to form a band and play the instrument that we build. It's working, if you ask me. This is for workshop. People will eat after the workshop from it. Mladi avtorji, eksperimentalni pristopi in tehnike, prostor svobodnega izražanja umetnosti, bienale neodvisnih.
večer. Ekipa, ki je pripravljala Bienale neodvisnih, ne želi imeti predolgega govora danes, moje ime je Saša, ampak hočemo narediti sam uvoden intermezzo in potem predati besedo avtorjem in upamo lahko samo, da jih boste vi sami našli in z njimi predebatirali. Torej, ta instalacija je imenovana Conceptual Pill, pravzaprav konceptualna tabletka bi ti naj pomagala pri razumevanju sodobne umetnosti in pa tudi ostale umetnosti, zaradi tega, ker velikokrat v tej sodobni sferi v bistvu poudarja nek kontekst razlage in pa nekih navodil, kako razumeti umetnost, namesto da bi jo dejansko gledalec sam dojel, kot jo želi. Da so ilustracije, ki niso narejene za naročnike, niso narejene zaradi tega, kar kapital zahteva. Bienale neodvisnih se je začel kot javna iniciativa iz stališča, da mladi avtorji nimajo prostora publiciranja. Nova področja ilustracije so se začela razvijati, bili smo seznanjeni in sami, ki smo raziskovali ta področja, smo videli, da je to nujno potrebno za razvoj ene, bom rekla, vizualne panoge. Ta instalacija se imenuje Fight Your Idols oziroma Bojuj se s svojimi idoli. Gre pa za eno samo refleksijo recimo mladega umetnika, ki se pač neprestano bojuje z nekimi ustaljenimi praksami. To je najti za najti. Prišel sem pogledati. Da se zbere na kupu na enem mestu ilustracijo, recimo. Neodvisna ilustracija. Bienale si prizadeva te, bom rekla, iniciative odprtega ustvarjanja in neodvisnosti avtorskega ustvarjanja postavljati v prvi plan. Se pravi, vsi avtorji, ki pridejo s svojimi idejami na Bienale, jih mi 100% podpiramo in upamo in želimo in delamo proti temu, da se tudi izpeljejo. Jaz sem zaradi tega naredila ta svoj projekt, ki sem si ga že zelo dolgo želela narediti in je bil v moji glavi že nekaj časa. In pač, če imaš nek tak javni prostor, imaš deadline in imaš neko možnost in pač opravičilo, da kaj takega narediš. Postajam žival, totemska noša. And it's inspired by the book Medicine Cards, where I get my animal totem. Bienale neodvisnih želi imeti tudi edukativne vsebine, ki lahko odpirajo različne teme in povezujejo stroke med sabo znotraj določenih oblik delavnic. Letošnja delavnica, ki se imenuje Emotional Window, združuje različna področja od psihologije do novih medijev, web tehnologij in oblikovanja. It doesn't need how good you are in drawing. This has nothing to do with drawing skills. In rezultati bojo audiovizualne inštalacije, ki bojo delovale znotraj web tehnologij. Namen je predvsem povezovati različne stroke med seboj z nekimi izkušnjami od drugod. In za njih vse This is the sphere that we have created. So this is the Kinect sensor. Recimo moja osebna želja pred leti je bila ravno ta osamosvojitev stroke pred vertikalnim izborom, kjer institucije zbirajo namesto, bom rekla, posameznikov, ki delujejo znotraj tega polja kot praksa. V bistvu predvsem želimo in ohranjamo avtonomijo vseh teh del, ki jih avtorji pošljejo. Se pravi, želimo zadržati njihove želje v oblikah in jim dati prostor, ki ga avtorji želijo.
Včasih se v baru Mladinskega centra Krško dogajajo zelo čudne stvari. Tekači iz celega sveta so se zbrali v Ljubljani in pokazali, kaj zmorejo. Neverjetno energijo vseh 9000 tekačev, ki se danes v igre na Slovenski cesti. Minuta še do starta. Emozione che viaggia sul mio corpo. It's the best feeling in the world. It is hard, but we finish. In zdaj kamera obskura skozi oči Nine Sotelšek. Camera obscura is a dark room with a little hole on the wall, and light comes into the room turned upside down, and if you have a film, the picture catches on that. It's really simple, but you can get pictures out of just a little can or matchbox. No, zdaj pa v bistvu
Tole nam bo služilo za okvir, kako fotografijo bomo imeli. Zdaj, če si želite kvadratnih fotografij, potem boste si narisali kvadrat. Če bi raje imeli tako kot pač ležeč pravokotnik, potem si tega tudi narišete. Tako. We had a workshop of camera obscura, making of camera obscura out of Matchbox. It's really simple way to make it. You just need a few things that you can find around, like a matchbox, empty can of the film and a full can with the film. You put a film inside, and when you expose film until the end, you just take it to the photographer and he will develop it for you. 20, 24, 25, 26 in 6 sekund. In ko se pravi, ko posnamete, se pravi, par sekund imate, osvetljujete, greste tale prazen, kjer je kodak, in ga v bistvu prevrtite naprej. Se pravi, en krog sem naredila, a ste videli? I took a picture with the camera obscura. This camera obscura is made out of cardboard. It has a small hole, so the picture is really sharp. I developed a paper in the darkroom and I got the negative. And I scanned it and then I printed a positive picture just on an ordinary paper. And this is the result. Če bi se radi sprostili in izboljšali svoje počutje, sledite Martininemu primeru. Jogo sem praktično začela, ko sem rodila drugega sina, to je bilo leta 92. Enostavno takrat sem imela čas, imela sem željo, imela sem voljo. Po dolgem sedenju v času študija sem začela opažati, da me zelo, zelo močno boli hrbtenica. Takrat so mi pač rekli, da bo mene celo življenje spremljale bolečine v hrbtenici. Ampak potem sem odkrila jogo in moram reči, da še po mnogih letih od takrat, da me praktično skoraj nikoli ne boli. I will show you some asanas. It will be good for you because you are always in those positions when you study. And that means that we have to open the chest, we have to erect the spine. And then lift your head slowly. And lift a little bit. Put this a little, no, not so high, not so high. But you have to, your neck have to be long. And put your, this... My neck is not long. Can feel, oh, it's inhale, it's exhale, now I feel I'm breathing. And you can put your right arm to your belly. Just feel you're connected now with your breathing, and you're connecting through your breathing, you're connected with yourself. It is yoga. Ta joga me je potem začela spreminjati od znotraj navzven in od zven navznoter in postajala sem drugačen človek. This is face yoga. Yes, and then yes, okay. You have to be relaxed, you don't need any tension in your body, so this is the beginning. Moram povedati, da sem jogo na nek način odkrila prej kot otrok, ker sem vedno telovadila. Potem sem trenirala športno gimnastiko. Ko sem šla študirati v Ljubljano, ni bilo več možnosti treniranja gimnastike.
Moram povedati, da sem se vsak dan izjemno veselila tiste ure. Bilo je ob 11. dopoldan, takrat je moj pač sin zaspal. Nisem si predstavljala, da bo to trajalo celo življenje, ampak sedaj vem, da bo. Shiatsu je tehnika, v bistvu je to bodywork, delo na telesu, ni ravno masaža. Marta ne poznam prav dolgo časa, dobro leto. In dosti časa tudi nisem vedela, da se ukvarja s shiatsu, feng shui, yoga. Ko sem se vrnila iz porodniške, še precej let nisem nikomur omenila, da vadim jogo. Mislim, da to ne bi niti nikogar takrat zanimalo. Bil je pač tak čas, ko je bila pač joga nekaj zelo, zelo čudnega, zelo, zelo tujega, zelo, zelo nenavadnega. Brez joge ne bi bila več to, kar sem. Joga mi daje življenje. To je tako, kot da bi mi vzel eno svetlobo v življenju. Z leti čedalje bolj ugotavljam, da je moja osnovna motivacija za marsikaj življenja, da ljudem pomagam. Kako se počutiš? Nebeško. Kot da mi energija se pretaka po celem telesu, kot da bi bila na elektriki, vročina gre čez mene, ne vem, sproščena sem, super se počutim. Čeprav mnogo let o tem nisem še nikomur govorila, to mislim, da je bilo nekako 9 let nazaj, sem pač rekla, dobro, zakaj ne, pa gremo učiti jogo. To je bilo za današnjo oddajo vse. Se vidimo decembra, takrat bo upam, da že padal sneg.